tlhamalalo go tswa mo SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re iketle mmogo ka tshedimosetso. Mo kgasong eno re utlwa fa kgotla ya kgwebo ya BRICS ya tlanegisitse setlankana sa kgwebisano le peeletso. Lelapa la ga Babita Dikgang le mekgatlo ya baagi ba tshwenyegile. Tla re diale. BRICS Business Council ya re ya tlanegisitse pegelo ya kgwebisano le peeletso e ikaeletseng go oketsa kgwebisano magareng ga dinaga tsa BRICS. Kgotla ya re seno ke leano la dingwaga di le 10 le la karetsang go tokafatsa kgwebisano ka ditumalano tsa dinaga ka bobedi le go senka ditšhono tse dingwe tse di botlhokwa. Mano a mangwe ao a ikaeletseng go matlafatsa kgwebisano gareng ga dinaga tsa BRICS a akaretsa go tlhabolola lenaane la BRICS la ditiragalo tsa kgwebisano le dipeeletso. BRICS e dirile diperesente di le 7 mo dikgwebisanong ya lefatshe ya 2000 mme e godile ka diperesente di le 30 tsa kgwebisano ya lefatshe ga jaana. Kgotla ya kgwebo ya BRICS ya re go na le tšhono ya kgolo. Kgotla ya re go supilwe maphata a go ikgolaganya mo gare ga BRICS go godisa kgwebisano ga mmogo le dipontsho tsa diporojeke tsa dipeeletso. Kgotla ya re leano leo le itsegeng ka airlift le tsweletse go godisa dikgokagano le dipeeletso gareng ga dinaga tseo e leng ditokololo tsa BRICS. We have proposed what we call an airlift strategy. An airlift strategy will be a comprehensive plan to make sure that we have air connection between the BRICS countries, because without air connection there is no flow of passengers, there is no flow of tourism that negatively impacts the tourism, it affects cargo, it affects particularly the business people who are traveling, promoting business, investing and doing trade. Kgotla ya dikgwebo ya BRICS ya Afrika Borwa ya re lekhubulo le latelang la kgolo le tlile go tswa mo Afrika. Se ke jaaka fa kontinente e atolosa le go tlhabolola dikuno tsa bone go dirisa tšhono eo e neetsweng ke African Continental Free Trade Area le dikamano tsa BRICS. We have now created a model for the world that moves us away from an extractive approach in terms of economic engagement towards a collaborative approach where we can all benefit. Beng ba dikgwebo ba ba tsenetseng conference e ba amogetse ditšhono tseo di tlileng ka BRICS ka tlatsopedi. A lift strategy in a nutshell is a strategy that seeks to connect currently the 5 members of BRICS, but if you get the other applicants of BRICS being approved, of course the pool of the connection grows quite substantially. We saw a number of MOUs signed, which again talks to the value that is emanating from the bilateral and the multilateral agreements that are coming out from this BRICS partnership. I'm sure with the partners like India, Brazil, China and Russia, when coming together we know that Africa is going to be a powerhouse. Kgotla ya kgwebo ya BRICS ya Afrika Borwa ya re go tshwanetse ga tsepamisiwa maikutlo go tlhabololo ya mafaratlhatlha go letla Afrika go tokafatsa kgwebisano ya mogare ga kontinente. Go utlwa go le gontsi ka ga kopano kgolo eno ya BRICS e tsweletseng kwa Sandton, re ikgolaganya le motlhankela khuduthamaga mogolo wa Black Business Council Kganki Matabane. Raetsho Madume wa amogetswe mo kgasong ya rona ya dikgang tsa Setswana. Re Matabane ga se ka gale mo re fitlhelang baeteledipele ba dinaga tsa boditšhaba ba kopane mo lefelong le le lengwe. O akanya gore se se tlile go ngwela jang Afrika Borwa? Se bontsha gore mogatlo wa BRICS wo bohlokwa kudu. Ke ge le bona gore go tle baetapele ba BRICS mare go na le baetapele ba bang ba dinaga tse dingwe ba 20 ba le gore ba tle mo South Africa, and then go na le ba dinaga tse dingwe 40 tse le gore di nyaka go ba magetlo or part ya BRICS, and ke taba ya gore ka taba ya economy BRICS ke 40% ya economy ka moka ya lefatshe,
And then BRICS in a badudi population ya 40% ya lefatshe e bontshang gore ge le gore o na le di-services le dilo tse o di producang go na le bareki go na le dilo tse re di bitsang di-customers tse e le gore ke 40% ya di-customers tsa the whole world. So BRICS e botlhokwa kudu go ya ka future. Go lebeletse go jalo South Africa e dira kgwebo e ntšhi le China go latela America go latela Germany. Mare e se gale e tla be le China e le India e le Brazil e le Russia le ke dinaga tse le re tla be di join. So go botlhokwa gore re ba re le batho ba South Africa re berekisane le BRICS countries gore re dutse batho ba go China le dinaga tse dingwe gore ba tle mo South Africa ba dire di-factory mo South Africa gore re kgone go hlola meshumo mo South Africa ba be go le re tshwenyang mo South Africa ka moka ke meshumo. E re ke botse jaanong re Matabane gore mongwe ko lapeng a ka tswa a botsa gore go na le botlhoka tiro jo bontsi mono gae beng ba dikgwebo potlana bone ba tlile go ungwelwa jang mo kopanong eno? Ka maabane le pono le maloba mo Kalakai State go na le borakgwebo potlana ba 200 ba batlileng le dilo tsa bona ba tlo bontsha borakgwebo ba ko BRICS gore ke ke dilo di re dirang go na le di-wine go na le diaparo go na le dilo tsa go buniwa tsa agriculture and ke opportunity ya gore ba bontshe batho ba go BRICS ba gore batho ba go BRICS ba kgone go reka mo go rena ka gore ge batho ba BRICS ba reka mo go rena go ra re kgona go sola meshumo mo South Africa ka gore ke yona ntse tabe go le re le yona eo. Raitso re a leboga yo ke motlhankela khuduthamagamogolo wa Black Business Council Kganki Matabane ebile re lebogetse nako ya gago Raitso. Mopresidente Cyril Ramaphosa le molekane nae ka kemo Xi Jinping ba itlamile go fokotsa dikgwetlho tsa kgwebisano magareng ga dinaga tseno ka bobedi. Seno se tlhagisitswe ke Xi mo puong ya gagwe kwa Union Buildings kwa Pretoria. Ga jaana kgwebo magareng ga Afrika Borwa le China e sekametse mo letlhakoreng la Beijing. Moeteledipele wa naga e mo manong a bobedi ka bogolo lefatshe ka bophara o amogetswe ka diatla tse di mogote. Leeto la gagwe le tsamaelana le dingwaga di le 25 tsa botsalano jwa sediplomati magareng ga Afrika Borwa le China. Mo boemong jwa baagi ba Afrika Borwa Mopresidente Cyril Ramaphosa o tlotlomaditse Mopresidente wa China Xi Jinping ka tlotlo e kwa godimo ya naga. I confer on President Xi Jinping, President of the People's Republic of China, the Order of South Africa. President Xi Jinping shall henceforth be honored as an esteemed member of our national orders. Botsalano magareng ga Afrika Borwa le China bo matlafadiwa ke lenaane la tirisano mmogo la dingwaga di le 10 leo le tsenetsweng ka 2019. Mme kopano magareng ga baeteledipele ka bobedi e nnile tšhono ya go lebella kgatelopele e dirilwe mo mererong ya tirisano mmogo magareng ga dinaga ka bobedi. We have discussed the need to narrow the trade deficit between South Africa and China, and that one of the ways to do so is by ensuring greater market access for value-added South African goods that can be exported to the Chinese market. We are also very delighted that China has agreed to reopen the export of beef to China. We will work to deepen cooperation between our two countries in electric power, new energy, scientific and technological innovation, among others. Mo matsapeng a naga a go samagana le mathata a energy, China e etleditse ka didiriswa tsa motlakase tsa tshoganyetso tse di balelwang go diranta di le dimilione jaaka Mopresidente Ramaphosa a tlhalosa. South Africa deeply appreciates China's support in addressing our current energy challenges as well.
This includes the donation of emergency power equipment worth 170 million and availing a grant of approximately 500 million as development assistance. baeteledipele ka bobedi ba tlile go etelela pele dipuisano tsa Afrika China ka la boraro kwa China e batlang go matlafatsa kgwebo le dipeeletso le dinaga tse di fetang 50 tseo e leng ditokololo tsa mokgatlo wa Afrika AU tseo di tsenetseng pitsokgolo kwa Sandton. Lelapa la ga Babita Deokaran le mekgatlo ya baagi ba tshwengwa ke gore morulaganyi mogolo yo a thuntshitseng Deokaran dingwaga di le pedi tse di fetileng ga ise a tshwarwe. Banna ba le barataro ba bonwe molato le go atlholelwa polao ya ga Deokaran ke kgotlatshekelo kgolo mono Johannesburg gompieno. Deokaran e ne e le motlhankela wa matlotlo kwa lefapheng la boitekanelo mono Gauteng yo a neng a ntsha musi ka sekhurumelo ka ga bonwenwe jwa dithendara kwa lefapheng. E ne e le moso wa 23 kgweding eno ya Phatwe ka 2021 fa Babita Deokaran a ne a bolawa kwa pele ga ntlo ya gagwe kwa Winchester Hill borwa ba Johannesburg. Babita yo a neng e le motlhankela mogolo kwa lefapheng la boitekanelo mono Gauteng ke ene a boleletseng lephata le le kgethegileng la dipatlisiso ka ditshenyegelo tse di sa siamang. Letsatsi morago ga go tlhokafala ga gagwe banna ba le barataro ba ne ba lelelwa ke ditshipi. Gompieno kgotlatshekelo e ne ya reetsa molatofadiwa wa ntlha Phakamani Hadebe yo a neng a dira kwa industry ya ditaxi yo a neng a na le Khanyisani Mpungose dibeke pele thuntsho e diragala. Go begwa fa Hadebe e le ene a ileng a thapa setlhopha se se neng se gakololwa go dira sengwe ka Deokaran. Go dumela fa Mpungose yo le ga jaana a santseng a tshabile e le ene a thuntshitseng Deokaran makgetlho a le 11. Barataro botlhe jo ba makolwane bao ba neng ba latofadiwa fa pele ga kgotlatshekelo ba ne ba ipona molato wa polao ya Deokaran le go dumela fa ba ne ba na le maikaelelo a tshwanang a go bolaya motlhankela wa matlole. We are grateful to the information that was provided to the state by the accused because all this information was not known to the state. It makes us sick to our stomach. The mere fact that of the 6 of them, not one of them showed an ounce of remorse. If there is true justice and we find the puppet master, firstly, it gives whistleblowers the confidence to say that the state is taking things seriously. Go na le tsholofelo ya gore jaaka balatofadiwa ba simolola ka tlholo ya bone le yo a rulagantseng tiragalo e le go thuntsha o tla tshwarwa le go bonwa molato. Mapodisi kwa Northern Cape a tlhomamisitse fa mapodisi a le mabedi a boleilwe ke yo go dumelwang e le legodula dijanaga kwa Kimberley go sa le gale gompieno. Mapodisi a tswetse tikwatikwe ya mabenkele e kgolo kwa toropong eo mo letsholong la go batla melaelwa yo morago a neng a tshwarwa. Mapodisi a mabedi a bone sejanaga se se utswitsweng mme a se lelekisa fela ba ile ba thuntsiwa le go bolawa. Babelaelwa ba ile ba tshabela mo sedikadikweng seno sa marekelo mme seno se ile sa tshosa batho ba le bantsi. Mabenkele a ile a tswalwa fa mapodisi a ntse a batlana le babelaelwa. I was so scared because I think about deadnet because this man got a gun. So I don't know, I didn't saw the gun but I heard the people say he got a gun. So we ran into the shop, scared. Immediately I was in shock because I was just thinking about everyone now, the old people and us, the people that are working here in the mall, what's going to happen to them now? I was really in shock and everyone was just panicking. So I couldn't even think straight. We didn't know whether we must close, whether we must keep it open, what was happening. Then we saw a whole lot of riot people coming through here. And when that happened, we all just grabbed the doors and closed the doors. Mapodisi a ile a tshwara mmelaelwa a le esi morago ga diura di le mmalwa. Provincial Commissioner General Otola activated and mobilized all police resources in search of the armed suspect. She indicated that an attack on members is an attack on the state. She conveyed her heartfelt condolences to the family, relatives and colleagues of the 2 fallen members during a period when we as the country is celebrating and paying tribute to women who have left their footprint in history.
mmelaelo wa dingwaga di le 38 o solofetse go tlhagelela kwa kgotlatshekelo fa gautshwane maina a batswasetlhabelo ga a ise a itsisiwe. Babueledi ba ba latofadiwa mo kgetseng ya polao ya ga Senzo Meyiwa ba re go ne go rulagantswe bopaki kwa lefelong la tiragalo tebang le go gagamatsa kgetse kgatlhanong le balatofadiwa. Advocate Charles Mnisi o buile seno fa a ne a botsolotsa Colonel Thobe ka Mhlahlo yo a fitlhetseng kolo kwa lefelong la tiragalo ka 2014. Baagi ba Zimbabwe ba le dikete ba solofetse go leba kwa ditlhophong ka moso mme go begwa fa maemo a ritibetse kwa nageng eno ya borwa jwa Afrika. Baagi ba feta dimilione di le 6 ba siametse go ka vouta ke bontlhopheng ba le 11 ba ba gaisanelang maemo a bopresidente mo ditlhophong tseno. Ga jana re golagana le mmegadikgang wa rona yo kwa Zimbabwe Ditaba tsotetse. Ditaba o ka re bolelela fela gore o kwa kae le gore maemo kgotsa maikutlo magareng ga baagi kwa nageng eo ke antseng jang? Ditaba a wa nkutla Ditaba o santse le teng? Tjantjello ke kgolo di ikgethong tsena tse tlang tsa Zimbabwe tsatsing lane la hosane mo re tlang ho bona baahi ba Zimbabwe ba sebedisa ditokelo tsa bona tsa hore ba vote mme ke dikgetho tse bohlokwa haholo mo re tlang ho bona ho kgetha mopresidente e motjha le ditho tse ntjha tsa parlamente. Re tla tseba hore ke dikgetho tsa bobedi ka mora hore Ntate Mnangagwa mona naheng ya Zimbabwe a nke setulo ebe yena mopresidente ka mora hore ho tloswe Ntate Robert Mugabe ya seng a ithobaletse tsatsing la jwale. Tsatsing la hosane re tla be re le hona mona motsemholo Harare mo moetapele wa CCC Nelson Chamisa a tlang ho voutela teng. Re a tseba le hore ba bohanyetsi hona mona naheng ya Zimbabwe ba bile le ditletlebo tse ngata ka mora hore ho bena le merusu e etsahalang nakong eo ba neng ba iketela dikgetho. Ba ne ba tletleba le ka hore ha ba nehelwe menyetla ya hore ba iketele dikgetho tsena ka mokgwa o lokollohile o otlolohileng. Ke tseo re ntseng re di fumana ha ntse re buisana le ba bohanyetsi le baahi le bona ba boletse ha ba tla vouta ka bongata tsatsing la hosane hobane ba batla ho bona diphetoho naheng ya habo bona. Leqeme la mosebetsi le lona ke ntho e hlahellang tsatsing naheng ena ya Zimbabwe ke seo ba re boleletseng hore batjha ba bangata naheng ya Zimbabwe ha ba sebetse mme seo se baka mathata empa re tla tseba hore moruo wa Zimbabwe o batla o putlame haholo nakong ya jwale le theko ya dijo e bonahala e phahame haholo naheng ena ya Zimbabwe. Re a leboga Ditaba yo ke mmegadikgang wa rona Ditaba tsotetse a re neela tsa sešweng malebana le ditlhopho tse di tshwarwang ka moso kwa Zimbabwe. Go sa le gale re lopile tshwaelo ya gago mo ntlheng ya gore ditlhopho tsa kwa nageng ya Zimbabwe e sale di gwetlhiwa go simolola ka 2002 go begwa fadisa gololosega ebile di tsa letlhakore. Ka moso baagi ba naga eo ba ya ditlhophong gape re boditse gore a o akanya gore monongwaga dilo di fetogile ebile ditlhopho tseno di tla rena kagiso mme o tsibogile jaana mo X le Facebook. Andrew Kwenamore a re elefa ba sa tlhophe ba ntse ba tlile go balelwa mo ditlhophong ga ke bone kagiso e tla nna gone kwa Zimbabwe. Oupa motlhatlhedi wa Glen Red a re nna ke bona di a go tsamaya sentle ke bona lekoko le le busang la ZANU PF e le lone le le yang go fenya ditlhopho gape. Sophie Mashishi ene a re ngwaga o dilo di fetogile ga ke bone bomenetsa bo ka ba gone baagi ba Zimbabwe ba ye gae ba ye go vouta ba kgone go ka baakanya naga ya bona. Mekamogelo Seboletswe ene a re ga ke dumele gore go ka nna le kagiso monongwaga ga gona sepe se se fetogileng.
ke a leboga ke a dimele ke le dumedise ba bogedi ko gae a re lebelele maemo a bosa bosigo jwa gompieno fa re lebelela ko karolong ya Kapa go tla nna le pula diperesente di le 80 re lebelela gape karolo a Lebopo go tla nna le lekhubu la moya o tsididi mme naga ka bophara e le moga itekanetse thata mme fa re lebelela gape lekhubu la mo tsididi le na le gone go tswelela ko karolong ya KwaZulu-Natal mme re lebelele maru gape mo karolong ya Western Cape le masarasara na pula diperesente di le 30 mme ba maemo a bosa ba na le gone gore tsibusa ka makhubu go rarela karolo a Lebopo le diphefo go rarela karolo ya Kapa mme re lebelela gape ka mosomelelo ya naga mo karolong ya Bokone Bophirima karolo ya Pretoria go rarela karolo ya Limpopo le Mpumalanga mme re lebelele di-temperature tsa rona Free State e tla nna le gone go nna tsididi mo mosong re belela Bothaville ka digata di le 5 go a go di le 25 mo Thapameng Welcome ka digata di le 4 go a go di le 24 mo Thapameng re lebelela Bokone Bophirima le teng mo mosong go tla nna tsididi re lebelela Mahikeng le Tosca di tla nna mogote mo Thapameng ka digata di le 30 re lebelela province ya Gauteng le mo provinceng go tla nna le tlhabo letsatsi Pretoria e tla nna tsiditsana mo mosong ka digata di le 12 go tla nna mogote ka digata di le 30 Johannesburg ka digata di le 8 go a go di le 28 mo Thapameng Limpopo le teng go tla nna le tlhabo letsatsi Polokwane ka digata di le 14 go a go di le 30 pedi mo Thapameng le Phalale tla nna mogote thata ka digata di le 35 mo Thapameng re bela province ya Mpumalanga le teng mo provinceng go lebega go itekanetse thata e Malahleni ka digata di le 10 go a go di le 26 mo Thapameng Standerton ka digata di le 9 go a go di le 25 KwaZulu-Natal le teng go tla nna le tlhabo letsatsi mme Ladysmith e tla nna tsididi mo mosong ka digata di le 8 go a go di le 30 Kokstad e tla nna tsididi ka digata di le 6 go a go di le 24 Eastern Cape le teng mo provinceng go tla nna le gone go na le masarasara na pula re belela Gqeberha tla nna le gone go na tsididi ka digata di le 8 go a go di le 17 mo Thapameng Willemo go tla nna tsididi thata ka digata di le 2 go a go di le 14 mo Thapameng Western Cape mo provinceng re belela Bophirima jwa province go tla nna le masarasara na pula mme re lebelela Cape Town ka digata di le 12 go a go di le 14 mo Thapameng Riversdale ka digata di le 9 go a go di le 16 mo Thapameng re lebelela province ya Northern Cape le teng mo provinceng go tla nna le masarasara na pula re lebelela Calvinia e tla nna tsididi ka digata di le 6 go a go di le 13 Sutherland le teng go tla nna tsididi ka digata di le 3 go a go di le 10 mo Thapameng mo gaetse maemo a bosa felela fa na re kopane gape mo nakong e tlang